Meghalaya State Olympic Association mentagasngi kala Khot ya jingialang jung kiseng ialehkai paper ban kyntiew ya kam ialehkai hapo ka jilla habakran hakila pathai khubor u president ka MSOA uba John F Kharshing ulaya thu uba kani ka jingialang kalong ban kyntui kiseng ialehkai ban ai jingmut ban kyntiew ki jingialang paper hapo ka jilla bani ki coach ki community coach ki national coaches jैसे कि kam ka camp ka ba shisin license system kita nak jong kita jing kam ki association kita ki judge association pa kita ka jing lut ka bobon ma ki equipment ki mara bedor ku ka archery mundunai sikro ka equipment ki kam komjur ka shooting mi kam ku mundunai ka arkur ka shoot ka terrorist kini long ki bangi ya wa ko te kum ka football ru ka sport ka ba ayu yo ya kecil kedon nak kalim ka MFA ru ba por muncul ka adon ka football mission ka mission football sorry kalaya sport di katuru ka jing implementasi kalau ada ka sarkar ka don nem kalat pen ya katu sekemat betulun gitu di kita kalau ki jing implementasi di nakleng ka government kila penting ini bahai ni sistem stek kandon ka bagi ong haka kren disruption kamu kandon ka jing tut hak cakai lekai namar kum kani ka indoor stadium entah kani ka tirok sing kani kita proud senang mai dah koi pa di kita pengkre ya ka GM stadium saya kli i muta maka ka jing proud tu di kita melihat ka jing thut hakikat tu ni disiplin ya ka ba ini sistem stek de ni dah yakran mena kum no ba ka sokar kalau terwa ba ada pio ada koi ke jaka lada don kamban kendiat konsep ban moromat ita lagi berhap siu ke bawai tu sokar ka keluar kan kersian chief minister ka sokar ka lapan penang ba kalau ka terang jongki ba ka Meghalaya ka di sei ya ki olympiad mo ni ni kaniga kentin no klidu juga jelang no khiaba ba ni kwa pan budien ni kita ki pusko ba kamde bendot pa ka jing ong bagi asyap bagi mungkin semua nak kerja komentar. Tinggi sim dia statement juga siam berkuran hari independence dia bahawa ong bakal government kan sim barok kila berkerja. Di hadin berbut dia tak kalau don ruka jialang jungi bakal government biang ke department of sports. Di lanangnya fine tune dia kita kijing don kap. Di suatu yang penting kenika asnem kepala don kijing hiran ka niat sarkar program bertai ka budget mo lakta di wala kata ru ka sarkar nta ka kadang ni dah niat kerja keren kumno ba kan kerja kat bala na ka ke baki action kila ada syak sarkar di kani long ka exercise ni ba shubu mo ka ke ba marhoi ni kwa kita nak duk matala mereka we mata ni akran mene ke oklami ka district mo kada di kumno ban pengkai kini ki asian mener ladang ke input mo kumna ka boxing ba kila yok teng abro ki district igar hanrei ka ajie pat undang jaga mo ka infrastructure hab ya share de nama hab liap no itu ban pelong no ya ka badminton tu tenis ne ko we ji ka de kini kilom ki ke ba ni slok mener no bangin la ban kersian ya marwa tin mau baka haka national games nin habban host like briefly te shubolo kum garbi ta ka don haka si nomor ba padon sion padon wo betul ke dia jena ka lesi nataki don sekali asian ke bangin nang habban ya te kadi ke jing ya kana mentasi ke take buat kita ki asian kala syakhat sorka buat kibala li Khot Iceland li ai ki jitawa juki buat ni guna nomor ni pat ni syakhat pat kelah sokan tinggi kwa ni sefu jumut ki hadu kat no ni ya keren sokar kai ke bakin la pat ai kai ke minimum ni pan chispa ni sing sokar ai laipo saupo persen nimti yo ki ai dot ni nam ni ndai ketika jing keren dunia maksud tu kumno ba kai ke jing kerjaan ke bagi asian di dalam kam nang bagi sei yakira ketsa